Hej, čao Raja, čao svima. Evo, danas da vam pokažem ovako brzinski neki video. Neću puno snimati, sam da vam pokažem šta sam ja danas pripremila za ručak. Znači ovdje imamo grašak sa pilećim prsima. Izinstala sam jedan luk, mrkvu, malo bijelog luka i pileća prsa i sve to fino lijepo izinstala i samo dodala grašak od ozgo i vode i sad to neka se krčka. A ovdje s ove druge strane imamo meatballs, čuteta u sosu. Ovo su goveđa čuteta u sosu, kupovna do duše. Već jedno duže vrijeme kupujem u Costcu. I dobri su. Pravo su ukusni. Beef meatballs. Znači, ali sos je domaći ovdje, jedna mi je drugarca dala. Ona je pravila paradajz sos i dala mi da probam. Znači imamo čuteta danas i usto ću praviti pire krompir. Biće prilog uz ova čuteta. I znači ovdje je grašak. Eto toliko. A ovo neka se kuha, ja ću malo da ovo pojačam. Neka se počne kuhati. Ćao Raja, pa se vidimo kasnije u nekom drugom videu.